amasan Pathenin phat phai piwin tuni Sunday School class aban zom thedinga damna ipi jiwin pa Pathen thangba na ipekin win ehi tuni Sunday School class ding wa hi le athupi hi thina le thokin na ding ehi amasan Bible changa na simuhitin Hebrew bung ko chang som ni le segina chule mi him te dinga khat ve thia chu le thutan na hung ding chu go cha hi hi chi Simmun sunga dinga ilung chin chang wa hi ama sai na ve ding wai de chu thina hi ve na hi le mi hi min i dei lo le iki cha pen khat chu a hi thina hi ipi ham mi ti a hi le thina chu le se na i hin khu ki chaina a hi lo le hin khu beina pa chu a hi thina i tu ting le mi him khat chu le se sunga a hin khu be ya a hi lo le a hin khu ki chai a hi mi him te dinga thina hi ta sa a hi lo le hin na le thagau ki khen na khat chu a hi che le se na i chen la ya hi ta sai nei win hin nai nei win chule thagau nei we hi chi thina i tu tiang leo hi chi ta sa le i hin nau le thagau hi ki khen zia a hi thina chu mi hem hodinga deum lo le tizat hi jong le ta san cha te dinga wang pakai kom i jot niu hi zia chu ki pani a hi thina hi ve na hi le se na i hin kho ki chai ni ita sao le ilagau le i hin nau ki khen ni a hi chi zia chu ingai cheng to ki khen ni a hi zia chu tizat a hi lo wa hi le de lo ta thili jong le ta san cha te adinga i ve na hi le thina hi ei ho adinga hin kho tha ki pat ni Pathen kom i zot ni wa hi zia chu alang khana i gela ta san cha te da i gela hi le hi chi thina hi ei ho adinga ki pani ahi'n thina thil so thum ho in a vet hom ding in idewin akhat na chun thina pha le ipi umam tia le ta sa mul hading ahi Genesis bung thum chang som le ku na chun leivuya ki sim do na hin leivuya na ki su ki ding ahi ati i Bible jing o zong chen tai mu theu chu pi ham ti le mi hem kha chu thina atu ting le ata sa chu leivuya ki sim Pathen leivuya ko na ina sim o hi zia chu hi che ta sa chu leivuya ki le ki ding a hi dan i Bible wa ki chen tai mu thein omin a hi ani na achun thagau chu ape pa Pathen ko ma ki le ki ding Ecclesiastes bung somleni chang sagi na chun ita sa peo leise na kile ki na leivui su ding hin na hu hi ei pe pau Pathen henga kile ki ding a hi thina ting le thil so ani na chu piam ti le thagau ta sa chu le leise na kile ki ding a hin hi che thagau pa hi ape pa Pathen ko ma kile ki ding a hi che Bible changa ko na ki chen ta amu the chu a hi ale mi hem khat chu hong thi ting le hi chen hagau hi mun khat pen a chin a hi luk bung som le gu chang som le ko le som thum le khat na cheve na hi le mi hem khat thi ting le hagau a chin mun ki chen ta i mu theu a hi a khat na achun chon si ho hagau chu damuna a chi mi hem chon si hon Pathen ta san lo le Jesus Christa hu hing puak ki san lo ho ahung thi ting le ata sa chu mon manga chule hagau chu damuna chi a hi luk bung som le gup chang som ni le thum na chun aman damuna gimgen the athu na kunin chunglam avel le gamlata Abraham amun azil lama Lazarus song amui Lazarus le mi ho sapa tu sima ko na ki chin tai mu theu chi pi ham ti le Jesus Christa hu him puak ki san lo ho chu alhagau athi ting le alhagau damuna chi a hi dan mu the no mi na hi ani na achun mi chon pho
thagau paradise a chiwe luk bung som le gup chang som ni le ni na chun chuzovin mi vai chapa chu athin vantil ten abraham jil lama din apotawe mi hau pa jong athin avuitawe hichia ko na lazarus le mi hau sapatu sima ko na kitchen tai mu the chu pi ham ti a hele ping tha cha ailo le Pathen Tahsan Pathen cha te chu athi ting le paradise muna pu to hi dan mu thein omin a hi dunia thina a thil so thum ho chu pi ham ti a hele a khat na achun thi ita sa hi mun leisina ki se mahin leisina kile kiding a hi ani na achun thagau hi ape pa Pathen ko ma kile ding a hi athum na achun thagau hi mi hem khat athi ting le thagau hi mun ni a chi en khat zo zo a chin a hi ta san cha khat chu hu hing na Jesus Christ hu hing pwa kisan ho chu paradise a chi win Jesus Christ ta san lo ho chu meidil damuna chi o hi hi che Bible chang ho according ki chen ta in mu the no min hi tu in Christian ho le thina ta san cha ten thina hi ipiti la dio ham ai lo le thina hi ipi bola hung ham ti ho hi inavet hom ki ding hi akhan na achun thina chu Christian te dinga go na hi poi thina hi ta san cha te adinga go na hi lo hi ta san cha te dinga thina hi pakai kom izot ni hi ji a chu go na hi lo hi go na hi lo wa hi thina zo hi ta san cha te adinga pakai kom ai lo le so ta ina nga jiu ikinep na penu mun izot pha no hi ji a chu hi chi hi go na hi lo hi i Bible chu ni pi siam tile chon sit man thina a hi atin a hi hi zong le chon sit man chu thina chon sit I chon sit jiwa aga ai lo le punishment I mu chu thina a hi hita zong le e ho chu pitiam tile Jesus Christa zala thim chang hi ta jiwa chu e ho odinga thina pa chu go na hi lo a hi rombungge chang khat na chuni piti sem tile hiti hi je chun tunwang Jesus Christa to hing khom ho din thiemo na tapui chon set ana ji a hi chi thi na hi ichungwa hunglung hi ta zong le Jesus Christa I ta san zalowa e ho thim chan hi ta jiwa chu hi chi thi na hi e ho adinga go na hi lowa hi chi thi na hi e ho adinga kipa na ai lo le kipa man isa news o ahitan ahi ani na achun chonsi gama hing I jiwa thina ahi lisina hing na lai hi jiwa genthena hasana damlona le thina ho hi ummong ding ahi to ai len naw ai lo le I chen naw hi chonsi na gam a hing na lai hi jiwa hi hu hing na pa hi bulim ngai lo wa hi che thi na pa hi e ho chunga hen lang ta san lo ho lang ta san ho hi jong le hi che thi na pa hi I chung wa hlung na la ya hi e hon chon sip dim na gama hi hing hi jiwa hi I hu hing naw hi buling set nai pun galu kha pen Christian azo ding chu thi na hi Korinthot khatna bung som lenga chang som ni le gup na chi ve na hele mu the no min hi hi che chon se na dim na gama hi hing na lai hi jiwa hi che I hu hing na pau ai lo le thi thelo na pa hi nai lo wa Jesus Christa in phat khat khunung ting le hi che gal thi na gal hi eizo pi dingu hi che teng tu le ta san cha te hin thi then lo na ine dingu ai tan hi Korinthot khatna bung som langa chang som ni le gup na chun thina chu Christa in asu beding ahidan mu thein omin ahi hi che ji a chu ani na a igel lo dingwa deum che pi ham tile e ho chunga thina om ji hi pi ham iti a hele chon se na gama hing na lai hi ji wa hi e ho chung hen lang ta san lo ho chung hi zong le thina hi I chung wa chu na la hi la hi chi thina hi pha khat ting le ni nung ni ting le pakai Jesus Christa in a izo pi dingu
hi chi ting chu le thi na hi Tahsan cha te chunga talo ding hi athum na chun thi na hin Krista to pum khat hi naw asu chamkim asu bulit a hi thi na chu Krista chan I tho naw a hi chun Krista to kinai che le pum khat hi so a hi Jesu Krista chun ho khela ahung thi a chule I Bible wa kichin tai mu chu piam tele Jesu Krista chan hi I tho dingu Jesu Krista chan ho hoi ta san cha ten I bolu I tho dingu a hi dan mu the no min a hi che tapanga thi na pa hi Jesu Krista chan I tho naw khat chu a hi rom bungge changsom le sigi na chun choi ana khom the ni dingu diwa ithu khom piule Krista to golu khom ding hi ve Jesu Krista to golu khom ding hi vin Jesu Krista to golu khom ding hi jiwa chu ama to choi ana khom the ni ding wa chu Jesu Krista thu na chu ithu piu a hi Krista to golu khom hi the ni ding wa chan itho wa ama to ithu khomo a hi che thi na hi Jesu Krista to pum khat hi the ni ding wa Jesu Krista chan itho naw chu a hi alina achun thi na sanga Pathen thuman na igel kho diu a hi solcha te bung som ni le khat chang som le thum na achun ahin la polina don bunin ibolan hi wa kama kalung na su do yu ham aji chu kan chal ding keu hilova Jerusalema pakai Jesu mina thidinga ki go sadiema kahi ati thina chu Tahsan cha te dinga Pathen kom izot niu hi ji a chu thina sanga Pathen lungdei lam hin khoi manding hi igel kho zo ding hi thina ki cha sanga chu Pathen lungdei lam ka bol hinam ahilole Pathen thutep ka zui hinam ti pa zo hi Tahsan cha ten igel kho zo dingu khat chu hi Pathen adinga hin kho phalnga ma pangdinga Pathenin ei deuvin a hi Paul I Bible chang simna wa kona Paul thu se kona ki che tai mu chu piham ti aile Paulin thina to jong leng kho sa lo dan thina to dinga jong ki gong se de ma hi dan mu the no min a hi Pathen thu sei phun na Jesu Krista zala thidinga thi chana pangam dinga Paul ki gong sa hi dan mu the no min hi che ji a chu Paul banga hi Tahsan cha te hin thina chan ge ya jong Pathen thu zui ding le thina chan ge ya jong Pathen thu pe nit dinga hi ikigu nu chu poimo zo a hi aji chu thina chu ei ho adinga M.Th na ahilo le ei ho adinga akichai nei lovin ihin ku ki pat na khat zo chu a hi che ji a chu Paul banga hi ei ho jong thina chan jong thina chana jong Pathen thu nit dinga hi ki gong sa de ma ding chu de a hi abana ana vekin hitin ichungwa thina ahung hlun go le ila ding dan ai le thi thei ding din mun ai lo thi ding muna kom ta hi le itabanga hi chi thina chu ka kilam tu pi ding ham iti ka kila ding ham ti pa chu inavet khom ding a hi ina sei jing ma bangwin thina hi Tahsan cha dinga akichai na hilovin hin khotha ki pat na zo a hi thina kiti hi pingtha Christian ho adinga leisina hin kho ki chai na wang a hinai hin la leisit ikinep naw Tahsan cha te ikinep naw hi pi ham mi ti ai le hi che leisit thil hilowa van gama ding pau chu ikinep naw a hi che thina pa hin leisina hin kho ki chai jing jong le ikinep na pau kom ilhun thein ding chu a hi che ji a chu thina hi e ho adinga ki chai na hilowa akipat na zo a hi thulun thai ve na hi le thina ki cha na lama hilovin a phalama ge la Krista to khom ding a hi tia igel diu adein a hi Tahsan cha te chun thina
lấy xe này thi tiếng lệ ngay chừng to igol pai ho to ki khenin hasan na gen the na tamta ai lo le hi chi in sung mi te to ngay chừng to iga ki khen ding chu ige lai le hasan na tamta nai hin la thiding din muna ta zongwa mu zong le ige lo ding wa de chu pi ham ti le i bible un asai thu pi pen chu thi na ki cha sanga chu i thi ting le jesu christa to khom ding jesu christa kom zun ding ka hi ti pa hi igel lo over ki pa na lam alo lungmun na thi ngam na inei thine ding chu bible in adei zo chu a hi Korinthon ni na bunga changge na achun kalungam lo na chu hi che ta sa ina ka chenu hi dar ha apakai ina chen ding gam chenga dei zo ka hi ta ve Polin zong an se na ahin pakai gam ai lo le van gam a hangai dan asin hi hi chele se na gen the ha san na gama chen sanga chu van gama pakai kom zon ding chu a hangai dan polin an sunin hi pakai lengam hangai ho chun thina kilam tu dingin akigong zo sa a hi win hi pakai lengam Jesu Christa ai lo le pin tha na ti ta ne ya pakai lem gam hangai ho chun thi na hi achunga hung lung jong le lungmon na ai lo le thamon na ane win hi hi chi ji a chu thi na kilam tu dinga hi ready sa umu hi Philippi bung khat chang som ni khat na chun ijene mitile keima din hin chu Christa ahin thi chu ham phat na hi chi Bible changa ko na jong kichin tai mu theu chu pi ham tile I hinu vai le Jesu Christa dinga hinu hin I thi wa hi jong le e wa dinga ham phat na hi I pi bola polin thi chu ke ya dinga ham phat na hi ti ham ti a hele thi chu I pi ham ti ale Tahsan cha ti a dinga thi pa chu leiset gen theina dar ha pakai kom zot naw ikinep naw pen I hope inei sunu hi chimun izot naw hi ja chu thi chu ham phat na hi tia hi polin an se hi chi Bible changa ko na hi thi chu thanop ding ti na hi pon thi na I chunga hung hlun kha ta jong le e ho dinga ham phat na Pathen kom izot na diu hi ja chu hi chi chu igel lo diu ti na zo hi hi chi thi na chu ham phan na hi zia chu thidinga hung dam lo jong le dam do hon ne lova ki zen dam lo ding ti na hi pun hi Paul jing jong hin thi chu ke ya dinga ham phan na hi ati wang hin even na hi le Paul hung dam lo chun Pathen ko ma adam na dingin thum ve je na tawin Pathenin ataw na asan pi lo thu a hin Paul jing jong chun dam na dingin Pathen ko ma an thu min a hi Hichilaya se num penu chu pi ham miti ahile thina kiti chu Chris Tahsan cha te ani Pathen zon na ham phat na hi wanga chu thi ihung dam mo a thina te din muna yu ma hile ki ven bi loading ai lo le ki zen dam loading ti na hilovin thiding din muna yu ma zong le lungmong ta ding ki pa ta ding ti pa zo chu ise nu mo hi Aji chu ihin lai chanwa hi Jesu Christa ding elo le Pathena ding a hi ihin sungwa hi Pathena ding a thei chana na I to wa ngai a hi zia chu hin jong hi poimo a hi ipiham khat kia thiding din muna hum ta jong le lungmong sela ki pa ta pakai lam pakai kom zon ding hi jewa chu ki pa ta thi thei ding a yum na ding pau chu ise nom zo hi ai le abana chun in sung mi te le loi le gol ho chunga thina in sung hen lang ingai lun ho chunga thina hong lun ting le I piti ila diu ham ti pa chu ina sei khom ki ding hi akhan na chun kinep na nei lo ho banga lo ding ingai in sung mi te ai lo le I loi le gol ho hong thi ei hong dar ha ting le ei ho adinga hi chile se na hi ki khen nagam hilei se na hi imu ta lo diu hi je chun thil nom hilo a hi
ha sa ta khat ahi'n la Tahsan cha ten Christian hon igel lo ding wai de chu pi ham ti le kinep na nei lo ho banga lo ding wai isei jing ma bang ven thi na hi pathin kom izot na wa hi chi hi he che ting leo ingai lu ta khan nei ta ha zong leo ama chu pathin kom amun num zo a chi hi ti he thim ting leo hi chi chu neu khat lung mun na e pe jiwin hi chi a chu thi na ki ti hi pathin kom zot na hi ti pa chu ikinep naw pa chu imang hil lo ding Thessalonica thot khat na bungli chang som le thum na chun supite kinem na be mi ho banga nom lo na diwa ai mu mil te thudol hello wa nom diu kanom pu ve hichilai bible chang over hin mi ti ho chu ipi ti se yam tele I mu mil atin a hi ipi bola I mu mil ti ham ti a hele le se na hi athi hi win le se na hum talo ding hi zong leo ama ho hi thiden ding hi lo wa a hagau pathin ko ma phar khale pathin ko ma chi ding hi zi wa chu ai mu mil ati hi chi ai mu mil pathin kom zon ding ho kinep na nei lo ho banga hi ikawa ila sin wa ai lo wa hi le ai lo lam tai la lo na ding wa lungmong ta pathina lungmon na inei the na ding wa he thina insung mi te ai lo le igole pai ngai ta hon e da la teng jong le ama ho chu mun nom zo a chi ding a hi we ti pa he a tha ai gel lo the ni ding wa chu hi che bible changa jong he ki mu a hi pathin ta san lo ho banga diu pathinin a dei pun a hi e ho dinga thizowa kinep na chu igel lo jing ding chu pathinin a dei hi hi che ingai lu in sung mi ten e dal ho ama ho thil mun phazo ai lo le thil leiset gente ha san dal ha a pathin kom zon ding a hi ti chu a thai gel lo ting le e ya ding a jong lung mun na ai lo le thamun na kini the hi che je a chu ta san cha te Christian hon ingai lu hon e dal ha ting leo kinep na nei lo ho banga lo ding chu pathini na de hi ani na a chun chonsin na leise na hing hi jiwa gente ha sana thung a hi chonsin na leise na hing hi jiwa ki hen na gente ha sana thin ho hi ta san ho hi hen ta san lo ho chunga hi jong le thunga a hi ti hi I he thimuwa pathin dal ha na ai lo le pathin chunga lung han na manglowa pathin bel na zo iman diu a hi ama san jong ne khat I sei tawin leisit I chen naw hi chon set na leisit a hi ji a hi I chungu wa thi na man na ki ti ho hi hunglunga a hi hi chi ji a chu e ho e in sunga jong ai lo le I gol ingai ho chunga jong hi thi na hi hunglunga a hi hi che ji a chu hi chi thil lung ho hi chon se na gama hing I na la jo a lung a hin hi chi ji a chu pathin chunga lung han na ai lo le pathin dal ha na a manglowa pathin I belowa pathin nai zo na I mandingo hi che thina I chungwa hunglung pa hi phar khating le Jesu Christain ahin zo a e ho thina chu I tu ta lo dingo hi che ka si a chu le se na hin lai si wa chu e ho chung hian ta san lo ho chung I zong le hi chi thina pa hi hlungding a hi ti pa chu I het thiemu angain a hi athum na chun pathinin eilhonpi jingu a hi pathinin ha sat na gen thei nai thu laya jong eilhonpi jingu a hi dan igel lo dingu a hi Korinthon ni na bung khat chang li la chun tin akisunin a hi aman gen thei he su ka thu na chanwa eilhamun win ke hon jong pathina kamu hi che lungmon na chu gen thei he su tu khazo se kalhomon sa thewi pakai Jesu Christan gen thei ha sat na thu ho alhamun jin hi hi chi ja chu hi chi gen thei ha sat na thi na man na I tu ting le pathin da ha lowa pathin kom I bel ting le pathinin hamun na chu ap jiu hi
hi chi ji a chu thamun na ei pi thei pa kom chu ibel zo ding wa hi ama sa ai sei ma banguven thi na chu le se na hingi na lai je wa hi hung ding mo a hi a hong lun ta zong le Pathen eilhonpi jing ve ti chu igel do wa Pathen kom ibel ting le Pathen lungmon na thamon na ei pi ting le hi chi ha san na gen the na thu ho chu ki thu zo ji a hi hi chi ji a chu tunia atha ai gel lo ding chu Pathen eilhonpi jing ve ti hi tunia hi igel lo jing ding chu ideu a hi ali na achun gen the ha san na thu hi Krista thu na i thu pi naw a hi ha san gen the na i thu hi Krista thu na i thu pi naw a hi ti igel lo ding a hi Jesus Christian e hokela ahung thu na chu e hon jong hi chi le se na i chen sungwa hi gen the ha san na ai lo le thi na man na hi chi ho hi i thu diu hi hi chi thu pau hi Jesus Christa thu na i thu pi naw hi ti pa chu igel lo ding wen de umin a hi rom mung ke chang som le sigi na chun cha te hi le go i lo diu Pathen go lo ding hi wen choi ana yum khom the ne ding wa i thu khom piu le Krista to go lo khom ding hi ve Jesus Krista to go ilu khom the ne ding wa Jesus Krista to choi ana yum khom the ne ding wa chu Jesus Krista thu na ki ko pi a chu e hon jong le se na hi gen the ha san na elo le chi le se na ki hen na ho hi i thu a hi hi chi thu pau hi amin me a thu helo wa Jesus Krista thu na i thu pi na hi ti pa chu i gel lo jing ding a hi hi chi ji a chu hi chi gen the ha san na ho hi Pathen ei vet da man no elo le Pathen ei het phalo man wa thu helo win Jesus Krista thu na i ki ko pi naw elo le Jesus Krista to choi ana yum khom the ne ding wa i thu zo wa hi ti pa chu dunya hi hi chi gen the ha san na i thu tim leo i gel lo ding wa de chu a hi aba na chun ta Pathen ta san lo ho thi na ale Pathen ta san lo ho thi na atu ting le hetinga ho chu ina ve khom ki ding he Pathen ta san lo ho thi zowa achi na diu ki chi ta in Bible in ase na he ama sa zong thina chunga thil so thum ho achon ina sei tawin thagau chu khat zo mun khat zo achin ta san cha te chu paradise achin ta san lo ho chu damuna achi ti chu ki chen ta in sei tawin he e Bible wa zong ki chen ta in sei ne ta san lo ho chu hoi la ya chi ding ham ti chu e Bible wa ong ki chen ta a sei khat chu he ta san lo ki chi tai hen ho gelne ma van gam lu nan te ti sanga ama hin khu akona ahing lai ho ki hil ikihil diwin aphan a hi ta san lo khat aping tha mo mu poi ti hoi ta ki chi ta i het khat chu ping tha mai phaven manalo thil chum ji aping tha nan te van gam lu nan te ti a se sanga chu ahin khuwa ko na chu ahing lai ho ikisem phat thene diu ai lo le lam di ai chi thene ding wa ki hil chu aphazon a hi chubana ata san lo ho athi ting le ahing lai hon igel nem lo na ding wa apha mo se lo ding a hi hichiti mo mongin ka sei sil te tina hilo a hi hilla hiche van gam kai lo ding a hi lo le ping ta san cha hi lo mong khat chu thina hin tua hi le midang ho a hing lai hon a gel nep lo na ding a chu a pha se jong hi e phalo a hi pin tha nadi ta nei le nei lo hi Pathen boin ki che ta het a hin hi chilam hi Pathen ingan siwa ama hin khu akun ikihil zo diu a hi mi hem khat chu ping tha nadi ta nei ham anei lo ham ti hi ei ho mi hem ho hin ki che ta hi pu vin a hi hi che pa hi che nu hi a pin tha nadi ta nei hi ti a hoi ta he chin chu i Pathen nu bo a hi hi che ji a chu ama nu ama pa thina atu ting le
van gam lu le lu lo ding pa boi pi sang atun aji chu ei hon lut mong in te ti jong sei the puvin lut pon te ti jong sei the puvin aji chu hoi ta he chen chu I Pathen bo hi hi chi ja chu hi chi lampang chu Pathen ngan si a hi chi sanga chu ama hin khwa ko na ahi'n lai hon izil lo thei dingu ai lo la ma hin khwa ko na ki hil na ai man zo chu thilpha ahin hi aji chu ei hon thutan ei ho ima zo se he hi puvin chule ama wangam kai lo ding zong chu ei hon ki chen tai ni he puvin hi hi chu Pathen to ama ki ka hi zia chu Pathen khuna ngap zo chu aphan hi tuni Sunday school class so hang pi a velvet na anane kinu hitin akhana achun thina hi chon sen na le sen na hingi hi na lai jiwa mizo se chunga hunga hi thina le set ichen na hi chon sen na gama hi ji achu hu hing sa hi ta jong leo hen hi che chon set gama hingi jiwa chu thina hi ichungwa mizo se chunga hunga hi thina hi ninung ni le Christina su beiding van gama thina talo ding a hi gal anu kha pe na Christina sa ding chu pi ham tia le thina hi a hi hi chi thina hi ninung ni le Jesu Christa in thina jong azo ding hi che van gama Jesu Christa kom ilhun ting leo hi che muna chu thina ki ti hi talo ding a hi che ka asia chu le se na hin lai se wa chu thina hi ichungwa hlung ding a hi thina hi Tahsan cha te dinga go na le wangsi na hi pon hamphat na le pakai kom izot naw zo a hi thina hi vena hi le ki cha ta ai lo le mi zo sin atu num lo kha cho hi aji chu le se na ingai lun ho to iki khen na mun le se na in ho ki chaina phat a hi ji a chu koi ma thanop lo na ai lo le koi man jong atu num lo kha cho hi ai la I hoi tai vena hi le thina ki ti hi wangsin na ai lo le hwa dinga go na hi lo a hi chi hi hamphat na Tahsan cha te dinga hamphat na le Pathen kom zot na zo chu ahin a hi thina hi Tahsan cha te dinga hamphat na hi zong le ichungwa hung hlun ting le leisi na chom khat ki khending hi jiwa ka ho pui Bible jing azong Stephen thi chun avui ho akawa kimun a hi so cha te bungge chang ni na mi tam ta hin thina ho azong ka lo ding ping tha ho akap poi Pathen a han ho akap ngei pu ve ti hin tam ta thu ki sei akimuzin a hi ai la va thina hi Tahsan cha te adinga hamphat na hi Pathen ko mi zot diwa hi ahin la leisi na chom khat hin sungwa hi ingai lun ho to ki khending hi jiwa chu Bible jing zong event a hi le Jesu Christa jing zong akamin chule Stephen vui ho zong chu akamu akimun a hi chi ji a chu hi chi ka pa chu a kho na ong pun a hi leisi na chom khat ki khending hi jiwa chu ikaw iki thangayu ai lo le iki jiwa ikaw a hi chi chun Pathen thu to akitu lo na ong pun a hi thina hi Christa chani tho naw le ama to go ilu khom thein dinguwa I thu khom a hi thina Gl.Thenmang hasan na I thu pau hi Jesu Christa to go lu khom hi thein dingu Jesu Christa to choi at khom hi thein dingu wa hi Jesu Christa thu na e ho khela hum thia thu na I thu ko pi naw chu a hi chi je a chu hi chi ho hi Pathen lunghan ai lo Pathen chunga lunghan na lama lo wa hi chi hi hang san ta lo ai lo le Jesu Christa ka thu ko pi na ai ti hi igel lo jing wa thu ha tai thu ding hi Pathen in a dei chu a hi Tahsan cha kha chun pol banga hin chu Christa a hin thi chu hamphat na hi ti iti theu anga in a hi polin hin chu Christa a hin thi chu hamphat na hi atin a hi hi chu PSA na ham tile kahina hi le Jesu Christa min lo pi na dinga kahin ding
ki pana tu pa sei phuna ka hin ding ka thi a hi jong le pathin kom ka zot ding a hin ki adinga ham phat na hi tin ana sei na hi hi che ta banga chu ta san cha te jong hin I hinu wa hi le hi che le se na hin sungu wa hi Jesu Christa min lo pi na ding pathin min lo pi na dinga I hinu a hi ngai na hi I thi wa hi jong le pathin kom zon ding hi jiwa chu ei ho adinga ham phat na hi hi che ji a chu pol banga hin hi Christa hin thi chu ham phat na hi tia hi I sei ngamu angain a hi pathinin hasan na gen theina pi jing ti gel lo jing puma hasan na gen theina I tu teng pathini building wa hi pathinin hasan na gen theina thu te thina man na zia thom hau na nei ho pathinin pi jing ti hi I gel lo jing wa hi che thina ingai lun ho thina hong to a insunga thina man na I tu teng le pathin chunga lung han lova pathin I bel ting leo pathinin lungmon na alo lamon na pi thiu hi hi chi ji a chu hi chi pathin dal ha na manglova pathin bel na zo pathin nai na zo a I man ding hi hi chi cheng hi lang pi a tunia thina chunga I thei kham khama iga sei theu chu hin tin I sei khial I sei valum le pathinin ngai da mun tin I sei khau mai le pathinin I chang chi wa ding in pathinin pathei bu pi tau hen ki pa e